Jnavenda Nuçyan Radyo Denge gelden başkodarın heja ürü 22 Eylül 2025 yekşemli Brüksel saat yazdı lamede duazdı. Emine Uçendin avarucede peşkeş bikendem de mazadiya reberapuya. Reber Apo bu Suudiyemin Haletin Rojnamavaniye yen Musa Anter o şeyden çepemeniye azat re nameşan. De bahsette koşinal salin 1907 kir o işaret biked o xabata Ape Musa kir. Reber Apo de beje de atmosfera salin 1907 jali Kurdan baş verefem kirin. İnkar da asta heri bilinteye. Reva jrastiya xweda asta heri bilinte bu. Kurd jxore nikarin bejin kurji. Heke tu beji Kurd de beku her tiştê xwe jî ji dest bide. Rewşeke welê heye. Di destpêka salên 1907 de min dixwez vegerîneke dîrokî çêbikim. Li İstanbulê min gaveke ji bo vê avêt û çûm komeleyan. Min got ez ê peyva Kurd bikar bînim û min kir. Min Musa Anter cara yekem li wir dît. Ev cara yekem û ya dawîn bû ku min ew dît. Apê Musa pir bi qîmet de hêja ye. Ew yek ji wan kesên pêşîn bû ku piştî salên 1940 denge xwe derxist. Belkî jî ev welatparêzê têkane yê ciddî piştî şerê duyemîna cîhanê bû. Wî bi serê xwe wekî partiyê kar kir. Nîv sed salekê weke partiyeke tevgeriya. Erê partî ava nekir lê biriya wêjeyî dixwe ji Kurdan re tiştan bibêje. Di warê wêjeyî de Yaşar Kemal çi be ew jî ew e. Yaşar Kemal di Tirkî de ew jî di Kurdî de wisa bû. Ev pir bi qîmet e. Di wî warî de taybetiyeke wî ya wisa a pêşbûnê heye. Ji xwe ji ber ku wisa bû kontra ew qetil kirin. Dema civîna li İstanbulê keyseke me çêbû ku em bi hev re qedereke bimeşin. Şirketeke li me kir şireteke li me kir got li xwe muqaddebin. Me ji hew da ve şîretê pek bînin hin jî em li ser ya xwane. Ji wê rojê em hatin van rojan. Em niha pêvajiyeke dimeşînin ku armanca wê avakirina aştî û civaka demokratîk e. Serkeftira vê ked û xebateke pir zanabûn û bi ihtimam dixwaze. Bawerî û hêviya min a ji bo serkeftinê mezin e. Divê nê ji bîrkirin ku gotin dema ku bi heqîqetê re dibe yek afrîne re û dide meşandin. Li ser esasên vê heqîqetê berpirsyariyeke dîrokî ye ku kedkarên çepemeniyê yên hêja divê mijarê de roleke berpirsiyar bilîzin. Ez şehîdên çepemeniya azad bi rêzdarî bibîrtînim û ji hemû endamên çepemeniyê yên ku hew didin li ser şopa Musa Anter bimeşin û dixwazin armanca wî bibin serî re serkeftinê dixwazim. Abdullah Öcalan, Grava İmraliye. Xaletên rojnamaveyên yên Musa Anter û şehîdên çepemeniyê azad hatin dayên. Merasîma xaletên 22 yên Musa Anter û şehîdên çepemeniyê azad li lavenda çandeya Cem Karaca ya li Bakürkê hat pêkanîn. Di merasîmê de nameyên ku Rêber Apo û xebatkarên rojnameyê yên Özgür Polîtikayê ji merasîmê re şandin hatin xwendin. Piştre xelatên ku di şeş şaxên cuda de hatin dayên hatin pêşkêşkirin. Di beşa nûçeya bi Tirkî de xeleta yekemîn ji bo xebata rêwîtiya welatê xerîbiyê ji bir ekspersê ji Adem Özgür re hate dayîn. Xeleta taybet a jûriyê divê şaxê de ji bo nûçeya jiyana wan tarî bû dema ku bavê zarokê ku bi wan re şer kiribû Kaymakam derket dan Cengiz Karagöz. Di beşa nûçeyê vîdeoyê de xeleta yekemîn ji bo hevpeyveniya vatan da işkence ji Voice Medyayê ji Tunç Ögreten û Murat Baykan re hate dayîn. Di beşa wêneyê de xeleta yekemîn ji bo xebata bi temaya Koç ji Zana Deniz re hat dayîn. Di beşa karikatürü de xeleta yekemîn ji bo xebata keder değil ji Nûrî Doğan re hat dayîn. Di beşa rojnamavaniya jinê de xeleta taybet a jûriyê ji bo nûçeya tevnek bi tevnek têkoşîna aştiyê ji nûçegihana jin nîvsê Elfazî Toral re hat dayîn. Di merasîmê de xeleta Rometê ji bo rojnamavanên di têkoşîna rastiyê de şehîd bûne Cihan Bilgin û Nazım Daştan hate dayîn. Piştî xeletan hunermend Haluk Tolga û Koma Vejin stran gotin û merasim bidawî bû.
خلک ورگه پنابران آشید رستم جودی مخموره لیدجی تعلق کرنا بریارا درباره مافی هیوی جبور برا پومشیان مش لبر آوای سازیا مالباتن شیدان دست بکر حتی بر به آوای نتوین یک بوی دوام کرد دمشه دوینه او پوستن ریبرا پوهاتن برس کرن او دروشمین بیجی سروکا پو بیجی بر خودانا امرالی قیریان پیشتکو مش گیهش بر آوای نتوین یک بوی لور داخویانی کاتاین پیشت ریزگرتن داخویانی جالی هفشاردار ادبان یلماز و هاتاین وقتی زانین 27 سالین امرالی دا کو تجرید گرانکری به هر شیوایی دالیه فیزیکی دالیه هر وسان ریگرتنا لپارزاران دا اف تجرید حتی روشمای ایرو بردوام کرد رخم ویشه دولت اوروپا ینکو خبناو قونسای اوروپا بناو تکن هر وسان CPT نتوین یک بوی اف تجریدا کو دهندر 27 سالان ده هاتی مشاندن جندیتی و هاتن ریبرا پو به فکر و رامان خواه لتوای جهان بلاف بو اف دولتا ترک دخواست به تجرید و شیواز پیشیلی گرتنا فکر و رامان ریبرا پو دخواست گل کرد و ریبرا پو جهب بده قد کرن اف انجام نگر ببرخدان گل کرد اف جهات بالا درخستن ده سردم همه نودا ده 100 سال 21 ده کو جهان بگشتی دنا و شر و آلوزیه که مزن را در باز ده ریبرا پو به فکر و رامان اینخوا پروسه که آشتیه لترکی دا دست بکرن ده دمک وسان ده کو نها بره همو گل کرد جاوه هر کردکه لوی یکی کبو نتوین یک بوی و هر وسان قونسه اوروپا دو کمبونا خودا ما فی هیویه یه ریبرتی بده اثبات کرن و فرض کرن لسر دولتا ترک لی مخابن جبر کو دروشک وسان ده پیوستیا روشلاتا ناوین بریبرا پو هیا پیوستیا گل کرد به فکر و رامان ریبرا پو هیا دیسان ما فی هیویه پالوخ کرن جه شکو گمانیه تکان ریا چاره سریه کو اف پروسه بگه آشتیه آزادی فیزیکی ریبرا پویا جدر وی تکیز نکاره پروسه آشتیه بگل کرد بده اقنا کرن شهید تکوشین لمان های مهاته بیرانین گریلا تکوشین سلطان اوشارد بازه جوتما 1996 در هفتانین شهید بود دو جیل آلمانیا باجار من های میج بود تکوشین مراسم بیرانی نهاد بکارین مراسم پیشنگده تفگراجین کرد اوروپای حکومت مالباتن شهیدان کوماوی لناوین دجواکا دموکراتیک آکورد آمان های مهاته بکارین پیشت ریزگرتن آخافتن هاتن کرون هات گوتن کو شهید نرخین هری پیروزین گرین پیشت آخافتنان سینویزیون سرجیان و تکوشنا گریلا هاته تماشا کرن
قصد برسوا ایرشا چکداریا لدیر هفیره دا ناوین در آگاهاندن ایزن سوریه دموکراتیک قصد راگاهاند کو بالافرک بیم روبا چکدارن حکمت آدمکیا سوریه بر ایواری بندکه لشکریا قصد لدیر هفیره بمبا باران کر دده مداخویانی ده واحد کتن ما برسوا جدرن ایریشه دا ده انجام ده ایریشکار و کشیان آماده کارین هزین مد آسه هری بلند ده برسوا مل هر کسی یانجی آلی ایریش ناوند و شروان مدکنده جدی به فوزا یوسف گوت دستور که کو جنان تونه ده حسیبینه نه دموکراتیکه اندام دسته سروکاتیا پیده فوزا یوسف دو کنفرانس جنان یا لحسه که ده آخوی گوت ده پیکارن آزادی و دموکراسی در اولا جنان بنگهینه شورش جنان لروجوا بنگه ها به دست خستن آزادی و جن مافین خواه تاویزان نادن دوی داناسینا دستوری یا دستلاتاری دمکیا سوریه و رسر راست کرن و مافین جنان و جهوان دستلاتاری ده گارانتی به فوزا یوسف گوت کو اف کنفرانس پلتفرمک جبو یک کرنا جنان او به دستخستنا داخوازین وان او سررازکرنا دانزرنا دستوریه او هات گوت نها آماده کارین هل بجارتین پارلمنتوی تین کرن دیویژن او جوا کندن نیم پاشکوه کرن فوزا یوسف دیار کر کو دستلاتاری دمکیا سوریه هلوستک نباش نشان ده او بالکشان سروان خالان جنان دیکه آرمانج اف پارچه بونه زیده دیکه او سوریه بر بشرکه نفخوی ودبه آیشتی بگفان دست بنا که به دیالوگ که دست بدی که شانده یعنی که سردانا پیده که جبو سال وگره دامزراندنا پیده حزب سیاسی پارتی و آلیان سیاسی مشروع کردستان سردانان نورتیا پیده سلیمانی کرن شانده یک جیه که یا دوچو سردانان نورتیا پیده پیشتی سردانه اندام روبریه یعنی که سالار محموش آژانس روز نیفسر آخوی گود پیده هزک نشتمانی و کردستانی روجاوی کردستان خودی باندورک مزنه ده سرخستنا شورش روجاوی کردستان در رولک مزن نیست اف دسپک یک مزنه و جنان رولک پیشنگ لیستن ام وکی یعنی که پیشگیری روجاوی کردستان دیکن مجبور ناسکنا کانتون روجاوی کردستان ل پارلمنت و هرما کردستان پیشنگ دیکر سالار محمود هری داوی گود دویج بو روجاوی کردستان تیکوشین و دسوردان وری خورد کرن ام هر بدن هفسنگی نتوی دنابر هرم و کردستان روجاوی کردستان ده آوا بکن کنفرانس هفگیرتنا جنان بداوی بو کنفرانس هفگیرتنا جنان آواکرنا بنگه عدالت و دموکراسی لسوریه یا ناوندی لحسه که هات پیکانین دو بر به ایواری بداوی بو ده کنفرانس دا نزی حفظه جنین سیاست مدار حقوق ناس روشنبیر و اکتیویست جسرانسری خاکا سوریه بشتار بون ده انجام نامه ده تگوتن کو پیویست ده کنفرانس ده جنین جی پیکاتین جدای سوریه لدورا ویزیونه که هفپار بجون و مافین جنان ین دستوری جسدی پینجه بپاریزن جنان گوت کو رژه جسدی بیستی یا هیین و نرتیا جنان پیک ناینه و نای قبول کرن هات دیار کرن کو دو دسکفتین کو جنل روجوا بدس خستنه جبو همو جنل سوری ببن دسکفتین هفپار هر وهات گوتن کو او هیزن پاراسنه ین مینا یپجه هیزا خود بینن و دو هبون آوان وری پاراستن لداوی انجام نامه ده هاتی دست شان کرن کو تکوشنا جنان دو باوی که یک گرتی وری ارگانیزه کرن و جوا که اخلاقی و اکولوژیک وری آوا کرن میسوگرکرنا بشتاریا سیاسی جنان نه پیشنیاره اساسی او بنگهینه بارزانی گفل شنگال خوار سرک وزیر دنبوری هرما کردستانی ده مراسم پروژه که ده آخری و بالکشناسر به جیهانی نا پیمانا شنگاله مسرور بارزانی گوت ام آسایی کرنا روشا جیانا کردن ازیدی گرینگ دبینن جبو وید و پیمانا شنگاله بکه و پراتیکه اگر پیمان پیک وره و ازیدی همو وگرن شنگاله چاودرین سیاسی زانوس او سیاست مداران جی دست شاکرن کو پیمان شنگاله دنابرا دستلاتاریا اراق و پیدکه دهاتی امزه کرن او هاد بیجن هر دو آلی جی اراده جواک ازدی تمثیل ناکن رهبرین جواک ازدی آل شنگاله جی ایرشا چتین دایشه او روا پشمرگین پیدکه
bir anîn û gotin hem desthilatdariya Iraqê û hem PDK gelek caran xwestin ku Şengalê bê îrade bikin. Xwestin berxwedana civaka êzîdî û îradeyê derketiya holê tune bike. Eger PDK desthilatdarî Iraqê rast dibêjin bila destûrê bidin êzîdiyên li kampên Başûrê Kurdistanê yê dimin serweriya PDK de ku vegerin Şengalê. PDK dürüst hareket nake û rênade êzîdî vegerin Şengalê. PDK tenê ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî hareket dike. Çetên Girêdayî Şamê li Dêrhafîrê heft sivîl kuştin. Çetên Girêdayî desthilatdarê Demkiya Sûriyê li gundê Girêdayî Dêrhafîrê ümtina komkujiyek kirin. Navên deragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qasîdê êriş bi karanîna balafirên bê mirov dest pê kir û piştre bi topbaranê êriş kirin û rastê rast malên sivîlan kirin armanc. Qasîdê diyar kir ku di encama van êrişên barbarî de heft sivîl jiyana xwe ji destan û çar kes jî birîndar bûn. Qasîdê diyar kir ku birîndar rakirina nexweşxaneyan û got em wî sûcê namerdane ku weke beşeke polîtîkeyên domdar yên koman çete hatiye kirin bi tundî şermezar dikin. Em dubarê dibêjin bê cêzahiştina komên çete dibe sedema dubarekirina van karên qirêj û sûcên mirovaniyê. Kongre Awarteya 22 CHP dest pê kir. Di kongreyê de serokê giştî heyî Özgür Özel yêkane namzet e. Delegeyên Bajarê İstanbulê endamên Meclisa Partiyê MHP û desteya Dîsîplînê ya Bilind DDP wê dengê xwe bi kar anîn. Li gorî rojeva kongreyê ji bo serokê giştî MHP a ji 6 endamî û DDP a ji 15 endamî wê dengdan bêkirin. Piştre ji wê bi lîsteya blok hilbijartina organên partiyê pêk were. Temaşevan tevlî kongreyê nehatin kirin. Ji bo endamên çepemeniyê jî qedexe teybet hate avakirin. Hat ragihandin ku serokê giştî berê Kemal Kılıçdaroğlu wê tevlî kongreyê nebe. Her wiha hat ragihandin ku hin delegeyên nêzî Kılıçdaroğlu û Gürsel Tekin weke qayyum li serkatiya Bajarê İstanbulê ya CHP hatiye tayin kirin wê li salonê nebin. Belê godan ji menûçeyên saet 11 pêşkêş kirin ana xatirê we demiş.